Okay, hi, right. So this is considered as the third video, for our discussion for di pentafsiran 1, ya. Jadi ini dikira sebagai video yang ketiga untuk perbincangan, ya, sesi perbincangan pentafsiran 1kita。所以这个是算起来是第三个啦，第三个 video 来讨论一下我们的pentafsiran 1的考试。Okay, so we done already for the first 5 questions. So now we continue with the 6. Yeah, that is on the third page if you are looking carefully on it. Okay, jadi kita teruskan dengan perbincangan ke soalan nombor 6 setelah kita selesaikan 5 soalan. Bermaksud sekarang kita di muka surat yang ketiga. 所以我们现在就开始在第6题啦，因为我们已经是讨论好了前面5题，所以现在我们就进去第3面。Okay, when you look into this one, they is actually asking us the pair of proportionate. So ingat apa sebenarnya dia sedang tanya? Dia kata yang mana satu adalah berkadaran. 所以他其实是问我们讲哪一个其实是 berkadaran， 也就是它跟着它的号码跑。Okay? So what does it mean by proportionate? So example, like I telling you, I giving you the ratio is 1 to 2. So the next one will be 2 to 4 because the 1 times 2, the 2 times 2. Or you can tell me 3 to 6, 4 to 8. Ya. Jadi apakah maksud dengan perkadaran? Perkadaran ataupun berkadaran. Sebenarnya dia beritahu kita adalah dia ikut kepada nombor. Ya, ada ikut kepada nombor. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ikut kepada nombor? Contohnya saya bagi kamu 1 kepada 2. Seterusnya dia adalah 2 kepada 4. Ya, bermaksud 1 darab 2, jadi saya dapat 2. 2 darab 2, saya dapat 4. Ataupun dia berjadi 3 kepada 6. Okay, 4 kepada 8. Ya? 所以什么意思叫做 berkadaran？ berkadaran 意思是讲它是跟着我们的号码跑的，它跟着我们的号码跑。像比如说，我现在给你1 to 2，就是比如说就是简单话来讲，就是像比如说我讲 Louis 拿1份，你看Penny 拿2份。Okay， 当我给 Louis 2份的时候，这样 Penny 要拿多少份呢？所以跟着那一个的话 ，Penny 会拿4份。如果 Louis 是拿3份，这样子 Penny 就会拿6份。所以它是跟着这样子的一个号码跑咯。所以所谓的我们看到1 1 kepada 2, 1 kepada 2，然后2 kepada 4，然后3 kepada 6，还是讲4 kepada 8。Okay, so this is actually, it means in that way. So very easy that we actually understand towards that. Okay, now example. So in the questions, how do we know that it's actually berkadaran or it's actually proportionate? Very easy. As long as they're giving you the same number after you divide. Okay, jadi macam mana kita tahu dia adalah berkadaran? Sebenarnya senang saja. Kamu dah bahagi dan nombor yang dia bagi kamu adalah sama. 所以我们要这样子知道它是 berkadaran 的，其实很容易的。你拿来除了过后，它号码如果是一样的，就是跟我们讲它就是了。Okay, so what do I mean by that way? Yeah, so now let's do it one by one. Okay, so remember when I wrote it in the form of A to B, okay, it actually means that A divided by B. Yeah, so you need to understand that. A to B, it actually means A divided by B. Yeah, so this is the part that we understand. So when I see, okay, jadi ingat bila saya tulis A kepada B, sebenarnya dia juga sama maksud dengan A bahagi dengan B. Okay, jadi ingat jikalau kita tulis A kepada B, dia adalah sama maksud dengan A bahagi dengan B。所以你们要记得，当我们写 A kepada B 的话，它其实是跟另外一个意思，就是跟你讲 A 除 B。记得如果我是写 A 点点 B， 它其实就是一样的意思 with A 除 B。所以记得我们是会有这样子的一个安排在那一边呢。Okay, so 我们就来看一下它号码。Okay, now let's go and divide it. So mari kita bahagikan dia. Example 7
7 to 35. So 7 divided by 35. So you notice this one is actually 0.2. Ya, so ingatlah. Jadi kita dapatlah 7 kepada 35. Maksudnya saya 7 bahagi 35. jadi daripada calculator saya 0.2。所以记得现在你看到了它是7.35，所以就告诉我讲7除35咯。所以你看到我的 calculator 那边它放着 0.2，所以我照抄了。Next, we're going to do the next one. Okay, we're going to do the next one. Seterusnya kita buat yang seterusnya. Okay, 所以我们下一个我们就来做另外一个号码了。2 divided by 5. 2 divided by 5. So you notice my calculator showing you 0.4. Okay, maka kalau kamu tengok dalam calculator saya 2 bahagi 5, saya akan dapat 0.4。所以你看我的 calculator 里面，当我拿2除4的时候，2除5的时候，我拿到的是 0.4。Therefore, we already understand this is not the same. Ya, maka kita sudah tahu dia adalah tidak sama. 所以呢，我们已经是知道讲它是不一样。所以 A 的答案是错的。Maka kita sudah tahu jawapan A adalah salah. That's why we know that the answers for A is actually wrong. Now we're going to repeat for B. That is 3 to 7. Yeah, so 3 to 7. 0.4286. Okay, jadi kita ulang langkah yang sama. Kita dapatkan 3 bahagi dengan 7. Maka kita ambil 4 angka berarti 0.4286. 所以呢，我们再做下去。我们再做下去，一样的做法，我们再做下去。所以我们用3除7。所以呢，你可以看到我在我的 calculator 那边写着 0.42857 嘛，所以我们要拿4个 angka berarti， 所以4个 angka berarti， 所以你算一下，它是57， 7已经是超过5了嘛，所以我们就要加1下去，所以我就会写 0.4286。 Okay, next one, that is this guy. Yeah, 18 to 42. Seterusnya kita buat yang nombor yang lain lah. Okay, jadi所以你现在看到吗？我 calculator 也是一样哦 0.4286。 Yeah, saya rasa looking into it, you already know what is the answers already. Sebab saya dah beritahu kamu kan, untuk dapat perkadaran bermaksud nombor itu mesti sama. Nombor itu mesti sama. So remember, you will already understand saying that the numbers must be the same. 记得我刚才讲过了，如果你是要它berkadaran，它的号码就一定要一样。所以我们的答案全部都是一样的。所以为什么我们会知道讲答案是 B 了咯？ Okay, 像比如说，如果你不相信我的话，我们来看 C. If you are not trust me, saying that you just try on B. How about the C and D? Contohnya kamu tak percaya saya. Kamu rasa kamu hanya bawa sampai B. Bagaimana dengan C dan D? Kita teruskan. 3/4, 3/4, 0.75. 13 kepada 14, 0.9286. So very obvious, the value is totally different. Dengan itu, anda sudah boleh nampak bahawa nilai ini adalah berbeza. 所以你们看到那个号码是根本都不一样的。Now, how about D? 5/12. So I'm going to get 0.4167. Okay. Untuk yang ini 5 bahagi dengan 12, kita akan dapat 0.4167. 所以呢，我就用5除12。我们刚才你已经看到我 calculator 是 0.416666嘛，所以我就拿4个 angka berarti 了，所以它就会变成 0.4167。好 ，How about another side? 12 divided by 5. So I'm actually getting 2.4. Bagaimana dengan sebelah kanan pula? 12 bahagi dengan 5, saya akan dapat 2.4。所以在我们的kanan那一边的又怎么办呢？所以我们来除12除5，我们其实拿到 2.4。So then, now we can confirm our answers can be only B. Your answers A, your answer C, and your answer D is actually totally different between the left and also your right side. Okay? Dengan itu, kita boleh membuat kesimpulan
jawapan yang betul hanya untuk B, sebab jawapan A, jawapan C, jawapan D, sebelah kiri, sebelah kanan, kedua-dua tidak sama。所以呢，我们已经很清楚答案其实是 B， 因为答案 A、答案 C 跟答案 D， 你的左右边它都不一样。Okay, so now we move on to the questions number 7. Yeah, questions number 7. So when you read into the question number 7, first of all, you will need to catch with the words that is called regular hexagon and regular pentagon. Ya, jadi bila kamu cuba untuk menjawab soalan 7, perkara yang paling penting untuk kita adalah hexagon sekata dan juga pentagon sekata. 好，当我们读那个第7题的时候，不是我们主要的要看到的字，其实就是 hexagon sekata 跟 pentagon sekata. Okay, what's so important to telling you saying that the regular? Yeah, what's so important to telling us that the size is actually regular? Mengapa? Apakah kepentingan bila kita tengok perkataan sekata itu? 为什么这样重要给我们看到那个字叫做 sekata? Because when you see the word that is regular, all the internal angle they are the same. Mengapa? Sebab bila kita tengok perkataan sekata itu, kita faham sudut dalaman adalah sama. Okay? 所以当我们看到那个字叫做 sekata 的时候，我们直接知道它里面的那一个度数是一样的。So what do I mean by saying that they are the same? Okay, example, they are talking about hexagon, right? So I'm going to draw a hexagon. So it means that this angle, this angle, this angle, this angle, this angle, this angle, they are all the same. They are all x. Okay, jadi apa yang saya maksudkan dengan sudut dalaman adalah sama. Contohnya seperti saya dah lukiskan untuk hexagon sekata saya. Contohnya, hexagon sekata, selain daripada sudut, sebenarnya panjang sisi juga sama panjang. Okay, jadi sudut dalaman semuanya adalah x, 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 x. Semua adalah x, tanpa saya buat pengiraan sekarang lah. Okay, 所以记得当你看到那个字叫做 sekata 的时候，是什么意思？它的意思就跟我们讲，像比如说我画6形的，你看6个的，因为 hexagon 是6个嘛，所以呢，当我画了这个，它里面的这一个度数，其实每一个都是一样的，所以你看到吗？我把它全部讲 x， 如果我讲一个是 x， 全部都是 x， 如果我现在跟你讲一个里面是120，它里面全部120了，除了它里面的那个度数一样之外，它的长度也是一样的。它的长度也是一样的，所以这个是它的sekata 的字告诉我们。Okay, so now we already know saying that all this information. So now let us label. Let us label. Seems like they actually hexagon regular, pentagon regular. So now I know, this is the same because this is a hexagon at the same time. Memandangkan dia beritahu kita adalah hexagon sekata, maka kita sudah tahu panjang PQ sama dengan panjang QR, sama panjang dengan RS, sama panjang dengan ST, sama panjang dengan TU, dan juga sama panjang dengan PU. OK， 因为那一个字叫做 sekata 呢，我们已经是知道 PQ、QR、RS、TS， 然后跟 TU 跟 PU， 它们全部都是一样的长度，一样的长度，所以你要明白这个东西啦。Okay, next one. So now, if you notice carefully, the hexagon and also your pentagon, they are sharing the same length. Jadi kalau kamu tengok betul-betul, hexagon dan juga pentagon kamu sebenarnya berkongsi panjang sisi yang sama, yaitu RS. 就你是看清楚的话，我们的 hexagon 跟我们的 pentagon 其实是一起共用同一条的长度，那一个就是 RS。所以因为它是一样的 RS， 所以呢，我们也知道这个也是一样长的。Okay, baik. Memandangkan dia adalah berkongsi
sisi yang sama, RS, maka kita boleh membuat kesimpulan bahawa RJ, JK, KL dan juga SL adalah sama panjang dengan sisi yang lain. Seems like they're actually sharing the side, the length side of your RS. Therefore, we can make a conclusion saying that your RJ, JK, KL, LS is the same length. They are all the same length. Okay. So you were telling me saying that now I know it's the same length. So what is so big deal towards it? Okay. Now allow me to zoom in. Okay, mungkin anda tertanya-tanya, okay, saya sudah tahu dia sama panjang, jadi apakah kepentingan dia? Okay, biar saya zoom in。来，你们有可能会现在跟我讲，哦，我知道了啊，我现在知道他们全部是一样长，所以有什么嘞？对吗？所以不用紧，等我 zoom 进去。Okay, next one, we are going to focus on this triangle. Okay, sekarang kita berfokus kepada segitiga ini. 来，我们现在就去看这个三角形。Okay, when you look into this one, you notice that your ST and your SR, they are the same length. Jikalau kamu tengok betul-betul, kamu akan dapati bahawa panjang ST dengan SR adalah sama. 如果你是看清楚的话，我们可以直接讲 ST 跟 SR 其实是一样长。Okay, then this one is going to be the isosceles triangle. Okay, so kita akan cakap dia adalah segitiga sama kaki. Sama kaki bukan segitiga sama sisi. Dia adalah sama kaki. Kaki dia sama aja. Okay, 所以呢华语我不知道，对不起。我只是可以跟你 translate 这个三角形现在是两只角是一样的。所以在马来文的话，我们是叫它 segitiga sama kaki. Okay, 所以then what is important? The important is this angle and this angle is the same. Jadi apakah kepentingan? Kepentingan dia adalah sudut ini dan sudut ini mereka adalah sama. Okay, 所以它的重要性是什么？它重要性就是它的这一个度数，那么两个的话，它们的度两个都是一样的。Okay, jadi okay sekarang anda sudah faham. So now you guys already understand the importance of it. So allow me just to rub off. Okay, so now we want to look for the angle. So we want to look for the angle. So this is actually hexagon sekata. Jadi sekarang kita nak pergi cari sudut dia. Yang kita berfokus sekarang adalah hexagon sekata. So 我们现在要去找它的度数是多少。所以我们是先做这个六角形的。Then what is the formula? The formula will be n minus 2 times with 180 divided by n. Okay, so this one is the angle. So this one is the angle. Hold on. I also suddenly forgotten, is that the formula correct or wrong? If you guys, example like now, you like me, alamak, your formula is forgotten. So where can you actually go and check? Let me see. Is it provided? Yes. Okay, bagaimana kalau kamu macam saya sekarang? Tiba-tiba, formula tu betul ke tidak? Jadi dekat mana kita boleh cari? 所以像比如说你们现在像我这样子，我都不记得 formula， 就我要去哪里找呢？ Okay, no need to worry. You can actually turn to your page number 3. Jangan takut. Kamu boleh merujuk kepada muka surat 3 kamu. 所以不用怕，你可以开在你的第3面。Then you can look at the number 2. The formula number 2. That is the sum of interior angles of a polygon. Jangan takut, kamu lihat dekat formula nombor 2. Hasil tambah sudut pedalaman polygon. 所以不用害怕，你去看第2个、第3面、第2个。所以你可以看到它 hasil tambah sudut pedalaman polygon. 你已经看到它 formula 了。So you can see the formula. Kamu boleh nampak formula dia. Okay, what is the difference between the formula that you see on a piece of paper
and my formula. Jadi apakah perbezaan bila kamu tengok formula dalam kertas muka surat 3 kamu tu berbanding dengan formula yang telah saya tulis dalam video ini ya. 所以你看一下它的差别在 formula， 你在纸上的 formula 跟我现在写在这个 video 里面的 formula 有什么差别？ The difference is only I divide by n. Remember the formula is sum, bermaksud jumlah, ya, the total of the sum for the interior angle. Yeah, so the perbezaan dia ialah saya hanya bahagi dengan n. Jadi formula itu adalah mencari jumlah sudut dalaman. OK， 所以你要记得我的 formula 只是除 n， 所以这个 formula 在第三面第二个 formula 它是跟我们讲总数，全部加在一起它等于多少，它不是一个一个OK， so we need to divide by n. So seems like it's a hexagon. Okay, hex means 6. So I'm going to put in into the formula. Hex bermaksud 6. Jadi n adalah sama dengan 6. 记得 hex 的意思就是跟我们讲是6角，hex 是代表6个角，所以呢我们的 n 就是等于6咯。Therefore 6 minus 2 multiply 1 and all divide by 6. Maka kita tukar saja n kita jadi 6. Jadi 6 tolak 2 darat 180 bahagi dengan 6. 所以记得我们的 n 现在是6嘛，所以我们就把我们的 n 擦掉，把它写6在那边，所以变成6减2，然后乘180，然后除 n. So now I'm going to key in into my calculator. Since it's a 2 layers, I'm going to press the 2 layers. Okay, memandangkan dia adalah 2 lapis, maka saya akan tekan butang 2 lapis. 所以记得它是2层的，所以呢我就去按那个2层的那一个 button 咯，那个 butang. 所以therefore the up one we key in whatever that you see on the up into the up. What you ever see in at the bottom, you key into the bottom. Jadi sekarang kita typekan sahaja apa yang kamu lihat di bahagian atas, type dekat atas. Apa yang kamu nampak di bahagian bawah, type saja ke bawah. 所以呢，我们现在就把全部我们看到的东西放进去 calculator， 在上面的我们就写在上面，在下面的我们就写下面。Okay, so now we have the answers. 120. Dengan itu kita dapat jawapan 140. 所以呢，我们现在就找到它的答案了。所以是120。所以120。So our 120 is where? Our 120 is here. Means that this is also 120. Okay. So now, like what just now I say, right? Okay, macam seperti apa yang saya cakap. Sebab dia adalah segitiga sama kaki. Ini X kan? So, ini pun X. Ini sekarang 120. So, 现在跟刚才我跟你讲的，它是两只角是一样的三角形。所以呢，像刚才我已经算出来，我们已经知道这边摆2，然后呢，因为它的角，所以呢，这个是 x， 另外一边也是 x。所以 so you need to understand it's actually an isosceles triangle. Isosceles triangle telling you that when the two leg is the same, I'm going to put the same level as x. But I don't know what's the value, So what should I do? Your sum of internal angles for triangle. Apakah jumlah sudut dalaman segitiga? 所以呢，想问一下，你们的三角形里面的度加起来是等于多少？So you should know 180. You should know 180. Sepatutnya kamu tahulah dia sepatutnya berjumlah 180 darjah. 所以应该是知道的，就是应该是180度。所以记得它应该是180度。Now I will know x plus 120 is equal to 180. Maka sekarang saya sudah tahu x tambah x tambah dengan 120sama dengan 180。所以呢，现在我们已经知道了 x 加 x 再加120是等于180。
Ya, X plus X, it's like apple plus apple. Ada sebiji apple campur dengan sebiji apple. Berapa apple yang kamu ada？所以记得 X 加 X 就是相等于你一粒苹果再加一粒苹果，你现在多少粒苹果？Then you should know you have 2 apples. The 120, I just bring it over. So dengan itu kamu tahulah bahawa sebiji campur sebiji sepatutnya jadi 2 biji apple. Untuk yang 120itu saya bawa ke sebelah kanan。所以呢，现在你已经知道了一粒苹果加一粒苹果应该是2粒苹果。然后呢，那个120的话，我们就把它带过去对面。Then I'm going to write 180 minus 120. Maka 120 itu saya akan tulis sebagai tolak 120。所以呢，当我带过去时候，我们就会变成减，所以它就会变成180减掉120。Hence 180 minus 120. So you already know it should be 60. Dengan itu kamu dah tahu dengan tekan calculator kamu akan dapat jawapan sebagai 60。所以你现在按一下 calculator， 你已经知道了它整数是现在是剩60了，180减掉120，所以我是有60。Hence, what does it mean when you have 2x? 2x here, it actually means 2 multiplied by x. It's 2 multiplied by x. Jadi bila saya kata 2x, apa maksud 2x? 2x sebenarnya adalah 2 darab x. 所以其实我跟你讲 2x 是什么意思？ 2x 的意思是跟你讲2乘 x. Okay, what's so important about to let you know that it's a multiply? Because the moment that I bring these two over that side, now you notice it become divide. Because this side is multiply, you bring over become divide. Mengapa penting sangat untuk saya tahu bahawa dia adalah darab? Sebab bila kamu bawa dia ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Ingatlah, sebelah satu adalah darab, maksudnya ke sebelah yang satu lagi, dia akan jadi bahagi. Okay, 为什么我需要知道讲它是乘？因为如果是在一边是乘，我带过去另外一边，它就变成除。记得一边是乘，我带过去另外一边，它就会变成除。Now when you press into calculator, 60 divided by 2, now I know my x is equal to 30. Congratulations, you managed to get the answer 4x. But we're not looking for x. Taknya Anda dapat jawapan x, tapi sebenarnya kita tak cari x. 恭喜恭喜，你已经找到 x 了。但是我们不是要找 x， 我们要找 x 加 y 加 z. Okay, so we need to look for x plus y plus z. Kita nak cari x campur y campur z. So congrats, kita dah selesai x. Okay, next one. The next one is we are going to focus on the y. Okay, so we're going to repeat the same thing. We're going to repeat the same thing. Seems like this one is actually pentagon. Okay, it's actually pentagon. So we're going to repeat the same thing. 5 minus 2 multiply 180 divide by 5. So, kita akan mengulang langkah seperti yang tadi kita dah buat. Cuma sekarang, sebab dia adalah pentagon, bermaksud sisi dia tinggal 5 sahaja. 来，我们再重复刚才我们所做的东西，只是差别在哪里？差别就是因为它是 pentagon，pentagon 是5角，不是6角，不是 hex，hex 是6角，然后 pen 是5角，所以现在我们的 n 就换去5了。5 minus 2. Okay, so we are going to press into our calculator. Jadi tekan dalam calculator,按一下 calculator, 你就会拿到 value. So, kamu akan dapat nilai tersebut. Okay, you are going to get your value 108. Then repeat step 2. Now this is 108. This is your y. This is also y. Jadi bila kita akan mengulang langkah yang sama, segitiga sama kaki, 108
dengan YY 所以记得我们又再重复了，这个是一样的角的三角形一样的角的三角形，所以那边是108，另外两个我们就可以写它是 Y。So, doing the same thing, y plus 108 equal to 180. Jadi kita ulang, y campur 108 sama dengan 180. 所以我们是做一样的东西 y 加 108 等于180. Same thing. Okay. Yeah, that is how I get my 72. Ingat, benda yang sama, 180 tolak 108, 72, seperti dalam calculator. 所以你看清楚，我做的东西跟上面做的是一模一样，差别只是讲，刚才是180减120，现在是180减108，所以你按一下 calculator， 你会拿到72。Next, repeat, find your y. Okay, kamu ulang sahaja. Okay, kamu ulang sahaja. Kamu akan dapat y sama 36. 所以我们只是重复罢了。所以你看到我的 y 是36。好了 okay, done. So siap, kita dah dapat x dan y. Kita perlukan z. So we already done our x and y. We need our z. 所以我们已经找了我们的 x 跟 y 了。所以下一个东西我们要的是我们的 z。z 在哪里 ？z 是在这里。So where is our z? Z is here. Mana z kita? Z kita berada di sini. Jadi bila saya lukis semula, this is z, this is z. Okay, mari kita tengok. Let's see towards it. So this is this is actually an isosceles triangle. So that's why I label as a Z. Okay, 所以这个也是一样的同角的一个三角形。所以为什么我们就知道讲那一个两个边它的那个度是一样的 ZZ. So next one is what? Remember saying that when you refer to your diagram, this is actually your hexagon. And this is actually your pentagon. Jadi bila anda rujuk kepada gambar raja anda dapati bahawa sebelah atas tu adalah hexagon sekatah. Bawah itu adalah pentagon sekatah. 所以当你看你的题目的时候，你会发觉到讲，上面一个部分是六角的，下面一个部分它是五角的。So now we're going to put in the value. The value is, this is 120. Right? We calculated. This side will be 108. Jadi kita masukkan gajah sudut tersebut, kita akan dapati bahawa hexagon 120, pentagon 108. Tulis kat sana. 所以呢，我们就把那个刚才算的答案把它放进去了。所以六角的是120，五角的是108。Next, we can calculate here. Seterusnya kita boleh cari sudut dekat sana. 下一个步骤我们就可以去算这一边的度数是多少。Using 360 minus 120 minus 108. Kita akan guna 360 sebab dia sudah dikira sebagai satu putaran. Satu bulatan. Jadi kalau tengok betul-betul, jadi ini adalah satu bulatan. Bermaksud jumlah 360. 所以你看清楚，如果是我把它这样子蓝色那个点点点点，它其实是一个圆圈。所以当它是一个圆圈的时候呢，它是360度。它是360度。So when you actually a circle, then we know it should be 360. So same thing, 360 minus 120 minus 108. Okay, press inside your calculator, you're going to get your 132. So ingat,
Paling senang, tekan dalam kalkulator, kamu akan dapati dia adalah sama dengan 132。所以呢，现在只是按一下你的 calculator，你就发觉到讲，它就是132。Now, then we are going to focus on the z. The z again, you notice will be z plus z plus 132 will be equal to 180. Ya. Jadi sekarang kita berfokus balik kepada segitiga z itu. Ya, dengan segitiga z itu. Ya. Jadi kita akan dapati bahawa dia adalah z campur dengan z campur dengan 132 sama dengan 180。OK， 这样呢，我们现在把我们的重点放回去那一个有 z 的三角形咯，有 z 的三角形咯，所以呢，你就会变成写着在那边咯 ，z 加 z 加132等于180。Then repeat sahaja 180 minus 132. So you're going to have 48. Ya. Jadi kita buat semula seperti tadi, maka kita dapat 2z sama dengan 180 tolak 132 menjadi 48。所以呢，我们就是做回像刚才的步骤一模一样了。所以我们会拿180减掉132，我会拿到48。Then last one 有 z 48 divide by 2。Okay, maka kamu akan dapati bahawa dia sama dengan 24。所以你现在可以看到我拿到的答案是24。Then what is your question? Your question is x plus y plus z. So my x is what? Now we go back. Where's my x? Yeah, my x is 30. So I'm going to write 30. Where's my y? My y is 36. So I'm going to write 36. Where is my z? My z is 24. So I'm going to write 24. 30 plus 36 plus 24. So it will be equivalent to 90. Okay, itu sahaja. Jadi kita tulis sahaja balik. Kita ada x, y dan z. Campur sekali, tekan dalam calculator, jawapan 90。所以呢，我们已经是有我们的答案在 x, y 跟 z 了，只是把它打进去你的 calculator， 你会发现到它是跟我们讲是90度。ada jawapan tak? Ada. Okay, do we have the answer? Yes, we have. 有没有答案呢？有哈，就是90。Okay, last questions for this video is simplify. So soalan yang terakhir untuk video kali ini adalah permudahkan。所以最后一题 for 这一个 video 的话，我们会发现到我们要去做 permudahkan。Okay, most of you, I think you expand it wrongly. I didn't blame you because I don't know what actually wrong in between. So you guys are always expand it wrongly. Jadi saya rasa kalau saya tak silap anda adalah pengembangan, kembangkan algebra itu dah kembang salah. Saya tak boleh salahkan kamu, saya pun tak tahu mengapa. Ramai yang bagi kembang yang salah。所以呢，我觉得是因为你们会把这个做错。我也不能够怪你我不讲真，我也不知道，每一次都会做错，这是一方面。Okay, now let's see. This part is actually 2m minus k is a square. So means I have two set. Dia adalah kuasa 2. Bermaksud saya ada 2 set. 所以它是 power 2来的，它是 kuasa 2。所以告诉我讲我是有2份。Now 2m with 2m. So I have 4m squared. So I have 4m squared. And then 2m with negative k. So I have negative 2mk. Next one. Negative k with 2m. So now I have another negative 2mk. Lastly, negative k with negative k. So I'm going to have plus k squared. Jadi saya ulang. Kita perlu darab 1 by 1. Jadi kamu perlu darab 1 dengan yang 1. Okay? Jadi yang pertama untuk saya darab 2m dengan 2m.
Ya, ini adalah yang pertama. 2M dengan 2M, maka saya dapat 4M square. Ya, kuasa 2. Lepas tu 2M, Lepas tu 2M dengan negatif K. Maka saya akan dapat negatif 2MK. Selesai satu, kita pergi yang satu lagi. Negatif M dengan 2M. Negatif K dengan 2M. Maka negatif 2MK. Negatif K dengan negatif K. Maka saya dapat positif K kuasa 2. 所以呢，我们一步一步做。我们一步一步做。第一个是前面乘前面，所以 2m 乘 2m， 所以我们会拿到 4m square。前面乘前面，所以我们会拿到 4m square。然后过后前面乘后面，所以我会拿到 negative 2mk。然后呢，过后我们才乘后面乘前面。所以呢，我会拿到另外一个 negative 2mk， 然后呢，再来多一个，最后一个后面乘后面，所以呢，我会拿到加 k square 所以记得所以这边你们要超级小心啦So you need to be very very careful whenever that you done the expansion. The things that is the same, combine them together. Benda yang kamu nampak sebiji serupa, kamu campur sekali. 然后呢，你看到一模一样的，我们就把它加在一起。4m square, maaf, dia sendiri. Plus k, maaf, dia pun sendiri. Bezanya adalah mereka dua. Jadi going to be negative 4mk. 所以记得一样的就把它们加在一起。negative 2mk, negative 2mk， 它也是有 m。它也是有 k 一起的，所以你不要这样子知道它们是一样的，所以它有它也有了，你有的东西它也有的东西，所以代表你们一样了，对不对所以呢就是这样简单来看那个东西了所以就是它有 m 它也是有 k， 所以 put together So how do we know that they are the same? Very simple. We just look into what kind of things that they have. Example like now, you have and your sibling also have. So it means that you both are the same. Because you are coming from the same parents. So your parents buy you something, obviously your another sibling also the same thing. Jadi macam mana kita tahu bahawa dia adalah sama? Contohnya kepada adik-beradik kamu semua. Apa yang kamu ada, mereka juga akan ada. Sebab itulah kamu dikatakan sebagai satu keluarga. Betul tak? Jadi apa yang dia ada, dia pun ada. Jadi itu adalah kesamaan. So we're going to plus them together. So now this one done. And the front we have MK. Jadi ingat dia tak habis lagi. Dekat depan dia ada MK. 不要忘记我们的前面还有多另外一个 MK. 所以你要把它抄下来。So MK and this MK is the same. So now I know 1 minus 4. I should be having a 3. Jadi sekarang saya sudah tahu bahawa dia adalah sama. MK bermaksud 1, negatif 4MK. Memang dah tahulah, negatif 4. Jadi saya tekan dalam calculator, dia jadi negatif 3MK. 所以我们都知道 MK 是代表1，一个 MK。然后呢，后面那边是减 4MK， 所以是减4咯。所以我按进去 calculator， 我会拿到 negative 3MK。后面的没有动到的全部照抄。Okay. Apa yang tak ada, yang tak diganggu, salin sahaja. So whatever that is not been touched, not been doing anything, you just need to copy them down. Okay. Then check the value. Kemudian kamu cek saja jawapan tersebut. 然后你就看那个答案哪一个是有的。4m square, 4m square. Jadi kita tandakan. Jadi 4m kuasa 2 tandakan 4m square. So now we're going to mark on the answers. So we have 4m square. So I'm going to mark on the 4m square. Next, I have negative 3m square. So I'm going to mark on negative 3m square. Okay, jadi saya perlukan negatif 3m square. Jadi saya tandahkan negatif 3m square.
所以我现在看到我要 negative 3m square， 所以我就画那个 negative m3 square。I think I don't need to go on, right? You already know the answers, right? Saya rasa saya tak payah teruskan lagi kan? Kamu sudah tahu jawapan kan? Okay, excuse me. 我觉得我不需要再做下去了哈。你都已经是知道答案了啊，所以答案是 jawapan dia. Okay, answer B. Okay, so give yourself around like 10 minutes, yeah, maximum lah. Between 5 should be okay already, yeah, to complete and or to redo your question 6, 7, and 8. Yeah, bagi sendiri 5 minit, okay, untuk kamu buat semula soalan 6, 7 dan 8. 给你自己一个5分钟给你自己一个5分钟重做你第6题、第7题跟第8题。